halo perlok te kumno pilong mo te mentang adon Indonesia jaga bang kuai do ka mentang kasngi te kapneng ru kasit ba tang ba mentang kasngi te kam duna kasit te mentang idon ne angut dengan penisuai perlok jongai mentai dan kuai ne pe itu ya ini tim ngan ne te pila itu isai kene ke jaga ngadon Indonesia ayo yung nung to kawa raw mo ka balapau na pa ti bala chut dio chut claim sini ti bala bun pa te mentang mut ban kwai biang no piti perlok tangi do ka tangi weru ngompan ngare lu menelai beje ngopoy nen tangi weru ngompan ngare dan le kum no mo kono sit jot la de na ying pate ani kado kalong ku kanang te man kren breu lapoy hawa teni kado khatip don sino la de te o song hjrong mau ngai kuai bai chowa sum bandai kado khalano oi kan ete kan kalajen kedia namat babat rumuyang ani perlok kakam kuai te kaba sisa kabodon tidur adu kata-katai kakai mo na ying tani ko ong wan no se wan kwai na nga ngalap ya piang ta lalong pe kumbriu ta wan te ban ajing bam ya nga ko ong kunta ani ban tiar sulu nang surata namar kala ap ni tipsino tang badal apoy senete tang isul ngeu khar mi ira tang bato apena lak pena ai kenang penio ban ra saying dan dele dalan don men kemi terserah tips sibit tip poi cheno tamba dang syong lapar padi me te piang bayi mau perlok te tang tai kentin ngaru ngan khwai noi namar ba kasiru kala jenset ketrai ka dokar kala khimedi kumpliar pol mo te mentar kopor la arbeje la de kopor dang wat ban te kala tangan te kumpiru la de kopor disai serai tengah lada bam ngala kadang kepadi kene terpeng lete batang mobile beri rulat hai to bye perlok si kenduk